ba ngidon yung office niya po ngaflang bali baskeling bali kong yosuk ramshon kiti kibang pwede kiti kiti cash kati boy district kaka day kiti khot yewen nakabanta yung pi Henry judge ka pilay adon lang karu bang ay katugan ni kabanta ka pili kong sru don ki giwa bat ka jakaru bagin don ki simtiu ki skot bat ki sim gido tari boy district kadai nak kawai naki strategic area jong ka jela Meghalaya agi jing tapti habang di boy district kadai strategic area ka mamot Subrat Sulong benam nai na Subrat Sulong nasukwa pan ngadai unong keren bagi kot motivative lanai motivation speaker kabamot habang awan ban keren ngawan ban Iman Sim ngawan ban pen ki ya kajimut ni bekat yang pi ngiwan banyak keren ya kata ka ba ngi slow thu kalong ka badon kam banyak keren no menta namar baladang ngimpoi perkat lan ngimperkat ba hoi keli ni we jingeli balai gini ginong phoi ki dilot ya jaka puta jungki kadai na kadaw ki kwa ban bu school pi kadai na kadaw ki kwa ban pen biang gi yun kam jungpi ya ban benda no katukan ni ya ka jaka jungki si giwe pan Henry to ya thu batu ya keren da imei pa jungpi bama pi onda pila pas ke school pinum dipen na kam sarkar Henry pin wan ban trei la ka jong kam ngalong rem na do mena Subrat Sulong ngi satai ngi da thung ngi da tep ngi da bet ngi da thung yo sumbai runai pi japoi pile tam malu malaru kelawandur tegumta habala bu ya kani ka benta ban kren ni ka singi ka benta nakwa ban korek kendiat lamdai scientist hendai ngadai environmentalist ka bamut bala trei sitom bala trei bun bahagi kijing trei yang baidai kamariang kemangala sedang nadu mene ngaladon live host nem ha ka baidai bar ka kamariang hakaban trei gi kam fair bat mentang apoi tiap agni ka sinong patakma kabagi ni H1F kilayo ban khot yangi kajing wan yung yang ni galong ngampoi no sa kapang banya selok bat ki rang ba sinong ban selok bat ka HNYF banya selok bagi trai jaka ki badon jaka ki bahe kabagi dangla ban pensanding biang nginwan mai lang bat ki iba Felix pedi in sakran nak bede ka forestry activities ikong dimilda lingdo nong lain ya sakran bede ka socio economic activities hanrai mga ngan kren ya korukom ya trailang bat kinong song sinong lanai bat kirang ba sinong ko kirang ba sinong baro ki badon nang kedekatan jong ka patar kama nadu jirang sedu sya mau sabo mau skei saringi mau saw bat sewe snob ha penya kendo yangi ondala wa gini ke jelang hagabang inyo banya fliu jumut bat pi kendia ngila ba song ka kamram ki song menne kadba ka program jong gini kanang yaat ngasawan join biang lani Kilaban penya kendo ingi hakano kono urkom ke mengi syong iwan banya wer banya thu ba kan nega project yung ngi bangile apo mauflang ngila extend Spotify district ke Rembong area ngila extend Rusya Sentung area kajing tray ke bangi tray no ko forestry ngi tray ro ka socio economic bat ngi tray ro na kabanta ka tourism ngidang rung hayeng ba karsilot ba bi karsilot basa ante po umso panan mo katika sinong citation tinglarong hai ngalakali yung khun yung wakado ngong pile ayu menta wong pule ka tourism kane ka boy yung pi kadai ka jaka ka biang ngalaong dadu mena ka strategic area ka ba baro ki development laban warra agri boy tadi boy kadai ka jaka ka boblay lokar khu pensayarwai ka anthem riboy anthem pensayo ban kemen dokumen sim pa pio smo ka jing kren jungi tementangan ka por ka jing we di kalong kumni Hikroy ne banya trailang ban penne bansa ya kamariang. Juba. Satai? Pengenai yang tapti gini. Hagi bubun ki jaka bangile kamtam ya kendo ikna school. Habangile ya ka 3 adoption program ngajuang kumni. Sukai ngan ai nuksa da kanika Patakma Higher Secondary School. Isai legam ni. Yung I as a student of Patakma Government Higher Secondary School take a pledge to plant a tree. I also pledge to take care of this tree, to work and replenish it. To work and replenish it. Kamu kanina ka baro sa dong sa kuno ni blay ako haka eden yung bari boy. Lani ka bigasi bagi yung diglay. Bangi day ban long ginong suma ginong kuno kam bagi ginong suma. Kapag din yung kwat liwe yung
Di nanti yang ni Bapak Usim bin Step Harun Yin yang pi kadai kijing air ngiu nang tala ya tu ba Felix minta bang ipoi yung iba sini sepatak mak dang don huleng TV ni bancip dalapa huleng longum no pigi dong boy sini dalapa huleng longum no shit si kat badai yung shit si kabamot kadon kijing kermen nak minta ketua kijing thau kabau bleu lobu bakan yo ban pa kaban yo ban yatu kajing pa yung kabon bon sin kajing net yung giwe yung ba kadai kajing pa ka ba snow niu lane ka ba snow jeli henry kajing pa yung huleng galong ban ker siu thia lane ban ai min sim yung gijaj ban riu ba kadang don hajan jungi satay ngim non huleng nei don ukairang tibem ukairang kabon uskay sinrang ubahe hagaba ujuan ban kerdem kejap unla kerdem ukairang jing kerdem kejap dong ukairang kaki kekendau bawa dalam depan kerdem sayo ya kapan pak bat undala pak ukairang hidai bantip bakal liur kelajang ini gibadon saudong jungi gibawan baniu Ibawan bandon saudong jungi kaduk di Jakoy ngelakren naga All India Radio Senam Arjat Pras pang di Jakoy balai di Jakoy gipa namar gikwa ayo slap namar ba ondalawan slap kinyo abanya hapeleng kini penroy namar ba kadang sistem lesi ba Felix sakren sibet namar ba kata ka food web but food change kalau ka mantelun naga baro sistem naga wi kebenta pan kata kadai kebenta kabang apa banong Let's see, sini jumpai bun bau sen, denum deh, bun sen ha. Kat nu teli kikis haka pada kema CHC bapio kikis papup sen. Bun kikis, hendak papup sen dan bayang. Pide bantip, namar ba kini kibadan saudong jungi, kinumla ban peniap yengi, hendak kisulong ba mangi ngikum ya tenah tengku agak kawan, haka tray kita. Henry ngitip bagi kimla pan pendiap ini. Nama balai, nama makiru gide kapat dengan ekosistem. Kata kaji don lang jumi bagi jing trau repair. Hagaba wadu sendru udai way na kita ki jing trau. Ki bapen ini baga don kijing kermen. Nampa kabenta kabalai makwa kanong galong. Kumilai seni kajing kapata kema agisem ke ba menchua. Kadang nasurok kabarit ha, nak kenal melawan hidup maus ke, bakat kini nasurok. Hendak minta ayok nasurok bahe, hendak basausi galong, ba kajing jur jemani kajing tua jungi surok bagi kendau, kapelong yagi jaka jungi kantang ipintor bagi kikit banduno. Tega jumut di galong, kumga HNYF kabadon, pigiram basnong, pigi nong snong baro, snobha. Banyak trailang, soba banyak kitkelang, banyak tumding tumsit, banyak ban ikhau yang kita bidon, kenang bakala ban penja, ya kitu kijaka kibaju tua, kumangilale apa mau pulang, ladang itu ban penida ka film yang film ni ka presentation, video i kijaka kiba, isame no kati mau, tang arsnem, kaklau lawan biang, hagi sisa, kaklau dalam kaman tumding. Henry kajing kuat ya don mentalang jumni tanggung kadakan pedi kumala tho Amerika ayu agani kabana our program alor ka deforestation baka afforestation to tip yang ni gawai ka deforestation baka afforestation kene ka ma persya deforestation kumot ya pamlo igiding baro karba afforestation pat bantum biang bang de giwe te habang ila penong meni ka jatni kendo ka komsan galong banganyo ban penpau bring di galong teng biong ngigi kena school nginan kamayu denem ne atau rakti bas no dau no mene bawan ne ban mentoi atau rakti bis no dau bawan ne semua tatin abahasibun pidon ka positive thinking pidon ka ta jing perkhat na benta ka bha bade phi lang la penyeng ka jing sit besi bade phi la ka seng la pendon kami phi no ban step mereka ni jing kren nak liam jumiru kalau kebetulan kam saya sisir dengan pai ka senjuk ka bangi iturai ka pendek pensa kami mariang ka kentiu yang yo kot
lingba ka Red Plus project. Ladep ong Red Plus project, red kakintin red kamut, reducing emission from deforestation and forest degradation. Kabamut, kumalaong ng tren makamat, kajing gomdon syu kiding kapulangi bandunay ka oxygen, tikuntang itum ding. Kabaar, mano malay thaw ding sing krawi pita. Batbalay, kajing lay thaw ding sing krawi pita, day itu gibriu pamdan nak syu nakaway ka kamantray, nakadakadaw, ilay pan thaw ding, bat, ondah pagilay thaw ding, ondah bilay thaw ding, ihapan penan kami namar kapan katut kapan kekerdu tengi kabai dei begini ka sosial victim kan sakren baladan ya trelang bangi ngi yo ban kentiu ya yo kakot ling ma kibai patikam iban penduna ini bandai saklau to perkham nanta lada ma phi lana ime jong phi li pa jong phi iha bandai tho dim saklau inaban pulut ar kenta henlei daga jinga trelang ban penkalano ya berkom shet kom tiu jungi lembaga LPG ngangai modir la sibun ke free connection sini ngiru naga East Casils nang tai nilayok penyarap ya DC East Casils bagi penyok mentah masalah jadli ki LPG lembaga simodi vision eten rayak mantarai grab ha prinsip ini situ penyok kanya cekna penyarap dan lagi beduk besuk namar kan ni jing thang daga kaso Egypt ka dor lapan pen aku ki Singapore ki patmrei kayarap sibun nak mentah ayin kasem bagi dia menteri no lagi kam manum bun tin pring ke Singapore masuk ka nong tanggung ni mentoy ayu banan klau to ngano ban jabang mentoy ayu banan klau banyo air khuy kal air kai gahat lakal air bayo kal chawiru hinla ban kam try ni air kawalay sagay pan log air kaum mande nama pilado ni klau kawan nam da jung pi bak pen smuri ki kapan bang ki bandi sagay pan kemarin ngerap sagay pan kairap sagay kayarap hakabede bat kajingya yang kata live in harmony kabumut existence in harmony lane harmonial existence hapdeng yung priu bat ki aka badon saudong jongka kani kajing don yung iklaw ta kapulong yang iru bangin yo yang tak kajing kermen kepala syah sisi sakabay kibenta ngapa ban kren ni por kalong na kabenta jong pi baro ki biok so medi kajing kren kumalay wen do basdang kumangalay ang tay po boy po Horong area sa 0 point by Hastings Group. Ikuha ba nung IP? Sa IP ka contact number. Sa IP ya ki jingtip ki babniya na ka project ka jungi. Kilaban sim ya kala na magajingwan jungi ni kasi. Kalong nakabenta ban penso thu lane ban ya wer lane ban jing shai. Halor ka ay bangi tray. Ngalaong mene idon shipho kli ma shatay. Kahi manong klaw ka dai ka jam tam nang tayong pi. Ban ikwaru ikiwe pat isnong gibron sa kaligatan. Dua yam kwan shate shalom shate nama yamagro shamingi shamarem shasebni ribori kari jongya lung lang ikun jong ha teringin yang nakawai kaderdeng in kiu keran rukam syahe